Dobar dan, ja sam Nikola Miljnić i danas ću raditi trening s vama. A za današnji trening trebate vijaču i trebat ćete neku vrstu klupice na kojoj možemo raditi stražne sklekove. Trening ide ovako, 1 minutu vijače, prva stvar, onda se radi 2 puta po 20 sekundi, što je škarice. Objasnit ću, 10 sklekova, 10 čučeva, 5 na jednoj nozi, 5 na drugoj nozi. Malo bolji koljima pa ne mogu to raditi, ali sam si pomogao sa zidom. 20 leđnjaka, ćemo raditi klasično ovako. Dobro. 10 stražnih sklekova na klopicu. To je 10. Poslije toga je 20 trbušnjaka po želji. Ću raditi klasične trbušnjake. Oni najbolje pašu. Nastavljamo sa 10 sklekova, što je predzadnja vježba. I za kraj 5 čučan skokova i 5 skokova na prsa.
Bez pauze. Dobro. To je to. Dobar.